Siyabingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu, mfundisi Sibiyelo, umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Ngiyathemba siyaphila, uNkulunkulu sasigcinile sonke. Bafethu, ngifisa nje sisizane, yazi, njengokukhulu ukuthobeka nangothando. Sisizane bafethu, ngoba kuningi okwenzakala ngaphandle nokukhulunywa abantu. Abanye bakhuluma ngenhloso right, their heart is in the right place, but manje ukushoda kolwazi, ulwazi alukho. Abantu azange benze bathatha isikhathi bayibhekisise kahle imibhalo kuze bakwazi ukuthi bathole iqiniso eliphelele. Bafethu, uma ufunda izwi likaNkulunkulu, kokuqala nje kubalekile ukuthi ul-address izwi likaNkulunkulu. Uma ngiye ezwini likaNkulunkulu angiyi njengomZulu, angiyi njenge-South African, ngiya njengomzalwane ofuna izwi likaNkulunkulu. Kubalekile ukuthi ngalethi umqondo wami wobuZulu, umqondo wami umuntu omnyama, ngifuna ukufaka eBhayibhelini ngoba ngizogcina sengilitoleka ngendlela e-wrong. Futhi enye into, uma uzofunda iBhayibheli, kuhle futhi ukuqonda nje izinto ezimbalwa. One of them is ukuthi iBhayibheli, ivesi nevesi linomlando, ivesi nevesi linomongo, ivesi nevesi there is a history, ivesi nevesi there is a context. Asikwazi sivele sikhe amavesi phezulu singazange sihlole umlando wevesi ne-context yevesi, because iqiniso lithi iBhayibheli alibhalelwanga thina originally. Uchaza ukuthini? Akuthina esalithola as the original recipients, abantu abokuqala balithola. Lesikhathi kubhala amavesi bek-addresswa abantu abathize kade bephila ngesikhathi esithize, kwenzeka izinto ezithize. Okay, so kuze siliqonde ivesi ngokuphelele, kubalulekile ukuthi siqale siqonde kuqala ukuthi kwakwenzekalani kulabo akwabhalela kubo qala, elafikela kubo levesi leli, yabo. Then sibe siya-check ukuthi seli-apply kanjani kuthina levesi leli. Angazi ngegqizelela kanjani lento, but uyahlola ukuthi kubona bekwenze njani, ubani bekhuluma, who, what, kuthiwani, ubani okhulumayo, uthini kubani, ngobani, kephi, i-apply kuphi leyo nto leyo. We have to ask those questions if senze iqiniso, ngoba uma singakwenzi lokho sizotoleka amavesi ngendlela e-wrong, sitshela ukuthi siyibambile kanti sibe senza ihlathi, sibe sesifika siphuma nesifundiso esi-wrong. Alright, ngoba into esingiyinakile-ke mina, sinenkinga nomthetho kaMose bazalwane, asiwuqondi. Ngizozama kule video ukusummarize umthetho kaMose, ngiyasummarize-ke. Onombuzo-ke, I will expect ukuthi uzoposta kuma-comments ngenhlonipho futhi simphendule mangabe ngempela uyafuna ukuyazi impendulo. Umthetho kaMose bafethu, okay, ngingakangeni lapho, ngisindisiwe, ngiyamthanda uNkulunkulu, ngiyabushumayela ubungcwele, ngiyaphila ubungcwele. Ongabazayo lokho, go to my videos. Ngiyakhuluma against pornography. I've been vocal against homosexuality. I've been vocal against ukugqoka ngendlela enenyama phakathi. Right, I've been vocal, but within izwi angikwazi ukuphuma ezwini bese ngifaka okwami. Okay, let me say this. So ukuthi manje ngimela into, ngizocorrecta into la, akusho ukuthi manje sengithi ke akwenziwe noma kanjani. Let me emphasize that I believe in women ukuthi bagqoke modestly. Umuntu wesimame angavezi izitho zomzimba ekungamele ngabe ziyavezwa. Okay, I don't believe ukuthi umuntu wesimame kumele aveze ama-cleavage, aveze amabele, ahambe eveze izinqa. I believe you should always cover up. I-waist area should be covered up. Yeah, lokho nje ungahlola ama-video ami
I am very vocal towards indecency ukugqoka noma kanjani. So I'm not umshumayeli othi akwenze noma kanjani. I'm not that person. Mangabe yangazi. So I would suggest kongabazayo uzongijaja ngale video lena ke, go check my previous videos. Okay? So asisho ukuthi akwenze noma kanjani. Kodwa iqiniso lithi ke bafethu, asikho ngaphansi komthetho kaMose. Mangabe iBhayibheli lakho uzolifunda kahle, ulihlaze kahle, uliqonde kahle. Asikho ngaphansi komthetho kaMose. Futhi ke enye into ebuhlungu ke nalaba abathi yebo siyavuma sikho ngaphansi komthetho kaMose, ubathola sebekhetha izinto ezivuna bona kumthetho kaMose nezinto ezingabavu lokho okumele bakuzibe ngathi abakwazi. Okay? Ake ngichaze umthetho kaMose ke manje. Le video ngizama ukuthi bemfishane. Umthetho kaMose uhlukana kathathu. Umthetho kaMose okumthetho kaNkulunkulu. Okay? Ngisho ngiyazama ukusummarize la. So umuntu ofuna ivideo endeke singayenza ngabe nifuna endeke enencazelo yonke babe no 2 hours kungenzeka lokho sengenzela labo ke abathu jaha kancane. Right, let's go. Sinento sibiza ngemoral law. Immoral law yini? Umthetho wokulunga, morality, okay? Isimilo, okay? This is where you get the 10 commandments. Now, uIsrael wanikeza imiyelo eyi-10. Now, uma sifuna ukwazi ukuthi yipi apply kuthina, all we have to do ukuthi siye kusivumelwano esisha, sihlole ukuthi yipi imiyalo ephindiwe, and yonke iphindiwe ewu9 ngaphandle kwesabatha. So ichaza ukuthini into le? Ungabulali, ungabi nabenkulunkulu ngaphandle kwami, ungakhanuki into kamakhelwane, ungantshontshi and so forth. Yonke le ewu9 iya apply ngaphandle kwesabatha. Asitholi ibandla labantu bezizwe, the Gentile church, linikeza umyalo ukuthi ligcina isabatha. That's why we can worship on any day. Nakhona futhi point to note, imyalo le eyu9 kume uJesu ufika anyusa level. For example, uthi umubuka uMose ubhale ukuthi olana nomuntu esimame usephingile kanye naye, which can be adultery or fornication in that case. But ke uJesu uthi ose wabuka wakumkhanuka uselele kanye naye. So Jesu unyusa istandard somthetho kaMose. Okay? But all 9, like I said, is summary, they are repeated in incwadi zikaPaul, zikaPeter, you'll find them there. James, you'll find them there. All right. So umthetho le ewu9 of le 10 lesiyazi kuMose iphinding, that is moral law. Okay? Then ke bese kukhona ke umthetho lesiubiza sesithi umthetho wenhlalonhle, i-civil law, ukuthi sizophilisana kanjani singabantu. Ilana uthola khona kukhulunywa khona ngabafelokazi, kukhulunywa ngeintandane, kukhulunywa khona ngabafokazi, uzothola kukhulunywa khona ngomshado, uzothola kukhulunywa khona ngesijeziso fokwenza izinto ezithize. Okay? La uzothola khona kukhulunywa khona ngeyishumi, la uzothola khona kukhulunywa let's see ukukhulisa abantwana, izinto ekanjalo, izinto ekanjalo uzothola lapho. Okay? Umthetho isibizwa nge-civil law. Now umthetho lo so ungasingasho ukuthi i-civil law bekuyi constitution yabantu yamaJuda ebayithathe kuNkulunkulu through Mose. Okay? So le umthetho le, now as we are not under lo mthetho lo, yebo kukhona ukuhlakanipha okukhona lapho esingakufunda, kukhona izinto ukuhlakanipha okukhona, and I'm aware ukuthi amazwe amaningi kudala amanye not anymore, i-constitution yabo bayibase on the biblical laws. Okay? Now but ngokweBhayibheli sihlaziya, we are not under i-civil law. Yes, iBhayibheli kuTestament elisha uPaul bakhuluma ngabafelokazi. Uma ufunda incwadi kaTimoteyu wesibili wokuqala kuyakhuluma ngabafelokazi ukuthi kumele kwenziwe kanjani nani. Ngokokushado ngomshado amaJuda benesiko lawo lokushada. We are not obligated to follow leyo ndlela leyo. iBhayibheli futhi lishiye lo mnyanga lo uvulekile ukuthi singashada noma ngokwamasiko ethu. The only difference into kumele uyigade ukuthi ke umshado wakho ke awufike emsamo, awugcine unikele emsamo obumnyama. So umshado ngokwesintu
ngokwesiZulu, ngokwesiswati, ngokwesisuthu, whatever, blah blah blah, awunankinga. But you don't do lezi zinto lezi ke esekuthiwa yisiko kanti ukukhonza abanye uNkulunkulu. So we are not under a civil law. Okay? We're not under a civil law. South Africa, we have our own civil law. Esho ukuthi abafelokazi kwenzeka kanjani, esho ukuthi abantu ama-pensioners kwenzeka kanjani, intandane kwenzeka kanjani, uma uphula umthetho kwenzeka kanjani, isijeziso yini nani. We're not under civil law. Okay? Abathi siphansi kwayo ke. Kusho ukuthi ke umuntu ozophula isabatha, isijeziso, isabatha is under moral law, but isijeziso sokuphula isabatha uzosithola kuphi? Kwi-civil law. La incwadi lezi efana njengoDeuteronomy. So ngokwe-civil law yakwa-Israel, uma umuntu ephula isabatha uyabulawa ngokushiswa noma ngokukhatshwa ngamatshe, uyabulawa, uyanqunywa, you understand, ezweni. Okay, so if we believe we are under civil law, bekumele ngabe siyawubamba phela umthetho, ngoba iBhayibheli lithi asikwazi, lithi uma ukholwa ukuthi ukulunga ukuthola ngokugcina umthetho, lithi ke uJesu useyize kuwe, Christ is become of no effect to you, ngoba wena ukukholela kukulunga okusemthethweni, hayi lokulunga lokho okutholakala ngoJesu Christ, kube uyena owakufezela ukulunga. Uthi wena le mthetho o613 ungayigcina yonke perfectly, ungageji nowodwa. And lithi iBhayibheli uthi mufunda uJacob chapter 2 verse 10, osegejile wodwa ugeje wonke. Ifana njenge necklace lento, yabo ngawo ipiece e1 yonke necklace iwaphansi sekubhedile. Okay, so all right, so umthetho le wenhlalonhle. Bese khona lo mthetho lo sibiza nge-ceremonial law. Ceremonial law ilo mthetho wenhlanzeko nezegezo. So ukugeza izinto ukuthi izinto ihlanza kanjani, ila uzothola khona ukukhulunywa nabaLevi. Umthetho we-ceremonial law kakhulu uthola at about 80%, 90% of it ebhukwini lakwaLeviticus. Uzothola umthetho wamaLevi, uzothola lapho umthetho wocansi, uzothola lapho umthetho wokuthi ungalidli igazi, ungaliphuzi, ungalidli igazi. Uyothola lapho indaba umuntu esimama sesikhathini ukuthi kumele enze kanjani, kumele ahlale asihlukanise kanjani. Uma sesikhathini angathintini nani uma ethinta lokhu nalo, yabo lonto le. So esikhathini umthetho yocansi ukuthi umuntu benza ucansi, yonke lonto le uzothola lapho futhi imithetho yama bodily discharge. Okay, umthetho wezembatho uzothola ku-civil law. All right, so I hope siya understand. Kuningi nje uzokuthola lapho yini futhi abortion, imhlatshelo uzoyithola lapho, indumiso, ukusoka uzothola under ceremonial law, imithetho yenhlanzeko. Okay, so umthetho umufunda umthetho ogada izinto zokuthi wonaka, khona imithetho ethi kuze wenza ukulunga kumele wenze lokhu, bese khona imithetho ethi ungakwenzi lokho, khona ethi yenza lokhu kumele wenze lokhu, bese khona ethi lokhu ningakwenzi. Okay, so ithini into ke manje into, so na i-ceremonial law asikho ngaphansi kwayo. Uma singaphansi kwayo, abantu besimame bonke bamabandla onke asindisiwe, uma basesikhathini abangayi enkonzweni, futhi uma bahlele erumini ekhaya nje, ngoba lithi iBhayibheli angathinta yonke into ayithinta endlini asesikhathini isingcolile, nomuntu othinta lento ayithintile naye usengcolile. Kumele uthi lithi ingcolile ukuze kube intambama, yena ungcolile for lo 7 days esesikhathini, kumele ephinde futhi ahlale asihlukanise 7 days after isikhathini. So for 2 weeks lo muntu lowo nje akathintwa. So we are not under that law. Futhi asikwazi ukukhetha ke. Now I hope you understand that moral law, civil law, ceremonial law. And let me say this person, a young Bible school, ngumzalwane nje ofuna ulwazi, othandayo yiso olufundisisayo impela. Okay, right. Then ke asichaze something la. Ngisho eqalele phuzo oqala lithe iverse neverse linomongo, linomlando. Bafethu ngiyacela ungalishumela iverse ongazange waqala walihlola umongo nomlando walo, because nizoshumela into wrong as is already happening. And lento ibhlungu sikuyibuka umuntu eyenza nje, kubhlungu, iyahlukumeza, angifuni uqhamanga. All right, asiqaleni la.
Imithetho kumele uyigade nayi. Yabona imithetho yegazi igade yegazi. Now as much as ngithe asikho under i-ceremonial law, khona umthetho othi ungalali umuntu osimame osesikhatsini. Okay, the reason ngithi ugade yilokho. Uma ufunda incwadi yezenzo chapter 15 verse 20 no 29, ilapho uzothola khona izinto zonke ekuthiwa abantu bezizwe basigade. Kuthiwa lapho abantu bezizwe kuzobasiza kuhamba kahle ngabo mangabe bazowenzani, mangabe bayeka ukufeba, bayeka izinto ezihlatshelwa ama-altare, baphinde babeke negazi. So into yegazi iyavela futhi. So ingangithi imithetho yegazi ukuthi manje ucabanga ukuthi manje ungaliphuza igazi noma ungalidla igazi ngoba ungasekho ngaphansi komthetho, you are wrong, uzongena enkingeni lapho. Ungalala umuntu osimama osesikhatsini, you are wrong, uzongena enkingeni lapho. But okwenhlanzeko ke asiphili ngalokwenhlanzeko lokhu, ngaba ngamagama asiphili ngolwenhlanzeko lo kade kunikeza abaLevi kuthiwa umuntu ethinta into enje ingcolile. We understand ukuthi manginjalo khona abantu abangaphelele imisebenzi just because for example lesithi umuntu osimama sesikhathini akakwazi ukudrive lo muntu lo, imoto isingcolile phela, akakwazi ukuthinta ingane zakhe, ingane seyingcolile, akakwazi ukuthinta lutho ekitchen, ingane ikhishi selingcolile, sitsha sizongcola izintsha. So we are not under that law. Please be understand, ngiyacela. But sigade izinto zegazi, number 1. Nayo yonke imithetho yocansi, ngisho yiphi, ngisho le kuthi ungalali nesilwane, Leviticus 18, ungalali nesilwane, ungalali nesihlobo, ungalali nesihlobo umama nobaba, ungalali ngokutabane, ungalali ngomlilo ofanayo. Ungalali nesilwane, yonke lento leyo. Incest, ungalali nengane futhi. So incest, pedophilia, yonke lento leyo. Right. Nayi-ke la so igade lo mthetho leyo igade. Nemithetho futhi enako ukuhlukumeza abanye abantu. For example, le mthetho le ekhuluma ngokuhlukumeza intandane, abafelokazi, ukuhlukumeza impumputhe, uyigade le mthetho leyo. Uyigade because manje sithinta ukuhlukumeza komunye umuntu. Okay, they are not under moral law, but they have zinayo lento yokuba nemorality kancane. You understand ukuthi ungahlukuma impumputhe ithi yiphi indlela egoli ifike kubuza ukuthi wena ukhombe ngaseThekwini, kuneyiqalekisa hamba nezinto enjalo. So we need to be careful of izinto enjalo. Okay, now let me explain, ngichaze konke lokhu kufika la. Okay, khona leli verse ke leli Deuteronomy 22 uverse 5 odida abantu abaningi. Ngizochaza namhlanje, ngizochaza Deuteronomy 25, ngizochaza ngesineke, ngizochaza. Ngicela ungizwe. Kuhle mangabe umuntu ungakasindiswa, ubugqoka ibhruku, ugqoka futhi ngendlela embi eveza umzimba wakho ngenhloso wrong, liveza isitho sangaphambili, libhruku elikalayo. Kuhle mangabe ususindisiwe ukuthi uNkulunkulu akusebenze, uMoya oNgcwele akusebenze ukuthi uzophuma kuleyo nto leyo. You understand? Kuhle inteka encomekayo lento leyo, sayithanda, ufakazi obuhle lobo. But asinali ivesi eBhayibhelini elikhuluma ngebhruku, alikho. Leli vesi lithi Deuteronomy 22 verse 5 libhalwe leli vesi ngesikhathi ibhruku lingakabi bikho. In fact, amadoda masisijulela ngempela, amadoda ebegqoka ingubo ezinde, nabantu besimame bakwa-Israyeli bagqoka ingubo ezinde. Alikho ibhruku, but ingubo zabo ziyahlukaniseka. Okay, so likhuluma ngani leli verse leli, lichazane, bekwenze njani leli verse leli? Lama verse lawo kumele wagadeke, lisa apply, but angele ndlela esicabanga ngayo. Liya apply impela, is still relevant. Yes, lisa relevant leli verse leli Deuteronomy 22 verse 5 usa relevant, but hayi ngendlela esicabanga ngayo. Ngokomlando nangomongo walo liya apply, but hayi ngendlela esicabanga ngayo. Liya apply kanjani leli? Ngicela ukuchaza ke indlela la apply ngayo le verse leli. Likhuluma kokuqala, likhishwe lana. Okay, likhuluma uNkulunkulu khona abantu bakwa-Israyeli ngoMose uthi umuntu osamagaqoki owesilisa nowesilisa agqoki kwesimame. Alright, azange specify kokuqala. Note the verse did not specify a particular clothing. Lithi umuntu osamagaqoki okwesifazane
umuntu wesifazane akagqoki kwesilisa, owesilisa akagqoki kwesifazane. It didn't specify inhlobo yempahla. Lithe kodwa akangagqoki owesifazane akagqoki kwesilisa, owesilisa akagqoki kwesifazane. Okay, now ichaza ukuthini lento? Okay, that kuhle lokho ngoba manje siyakwazi ukula-apply nangesikhathi sethu engizokhombisa ukuthi apply kanjani. So ithini into la? Ithi into ke azi uNkulunkulu ayisho lento le bekwenze njani? Lezi zinto kumele uqale uyibuze yona le. Bekwenze njani azi uNkulunkulu ayikhulume leyo nto le? Simple. uNkulunkulu uma ekhuluma le verse leli uqala likhuluma ngezembatho. So it falls under civil law, izembatho. Okay, we are not under civil law, remember, but khona application le verse even nangesikhathi sethu. Right, khona naleli elithi ungagqoki impahla ehlanganise indwangu ezahlukile. Okay, uDeuteronomy 22 verse 11 ke lokho abantu abaningi bangawunaki, banaka leli ngoba leli but leli ngoba kunegama elithi isinengiso bese kukhona leli lingeke alikigama elithi isinengiso but baliziba nalo noma likhuluma ngempahla. Ongikhohle ukukhuluma enye into futhi under ceremonial law ilasela khona futhi indaba yekudla ukuthi kuphi ukudla okungcolile ngangcolanga, asikho phansi kwalowo mthetho lo futhi. Singadla noma yini uma nje kungadlula ngemsamo ungakudla. Nakhona futhi mangithi ngadlula emsamo ngikha phezulu ngoba uma ufuna ukunderstanda kahle kumele uye kuPaul lapha bese Korinte bokuqala uyangena kuyayichaza into ehlatshela emsamo uyichaza kamnandi uPaul. But ke akukho ukudla okungcolile, ukudla ngokwakho ukuthi khona isifana sithi singcolile akusekho lokho. uPaul uyichaza kamnandi base Roma chapter 14 noJesu uyayithinta kancane but ubase umfunda base Roma chapter 14 isobala ilula. Okay, alright, asibele la kule Deuteronomy 22 verse 5. Okay, ya umuntu sama angagqoki kwesilisa, usilisa akangagqoki okwesifazane okwenza lokhu kuyisinengiso kuNkulunkulu. Okay, alright, why uNkulunkulu asho lento le? Okay, nasi isizathu ke uNkulunkulu usho lokhu ngoba ezweni laseKhanani lezi izwe kade zihlele ezweni laseKhanani, ama-Amori, Moabi, Mafilisti, baningi, ziningi izizwe kade zikhona lapho. Hivite, ziningi kakhulu. Alright, kade bekunendlela kade bekhonza ngayo, excuse me, indlela kade bekhonza ngayo involves kade bekhona idemon. Obviously idemon bafuna ukukhonza lizowenza kumele kwenziwe isithixo. One of the ways, the main ways kwenziwe isithixo. Khona idemon noma isithixo kuthiwa uAshera, enye bathi uAshtaroth. Okay, labo uNkulunkulu baseKhanani laba bakhonza abantu baseKhanani. Okay, so Ashera ipali elide limise okwesitho sangasese somuntu wesilisa, Ashera pole le. Okay, le lento esibiza nge-pole dancing, le stripping, imlando wayo usuka lapha ya. Alright, so the way lento le bebedresswa ngayo ke lapha ya, uma uzokhonza labo uNkulunkulu labo uqokisa mabo umuntu wesimame uqokisa uzoqokisa owesilisa, uzoqokisa owesilisa ngenhloso yokukhohlisa abantu uzenze umuntu wesilisa. Yini le bekuyindlela yokukhonza lo uNkulunkulu loyo. So lento le ibiza nge-cross dressing, iphinde khona igama futhi bathi transvestism. Okay, transvestism whereby umuntu wesimame ugqoka izimpahla ekuthiwa ezabantu besilisa. Okay, ngenhloso yokubukeka njengomuntu wesilisa, ngenhloso yokukhohlisa ukwenza abantu bacabanga ukuthi ungumuntu wesilisa. Yini konke lokhu ukwenza ngokuqonda nangenhloso uthi ukhonza lo uNkulunkulu lo okuthiwa uAshera noma uAshtaroth. Okay, awazi ukwenza lokhu ungazi ukuthi yakwenza. Okay, so ngesikhathi sabo alikho ibruku, kugqokwa ingubo ezinde, ama skirts, amadoda eIsrael bagqoka ama skirts, ama gown, amade, even so nabantu besimame but ebehluka ngokwe design, but both were wearing skirts. Okay, alright, so nomuntu wesilisa uzoqokisa kwesimame impahla ekwazi ukuthi le
eyabantu besimame. Nayo ngibona indoda sigqokile, indoda sifake amakwayikwayi, indoda sifake nake sifake o-makeup, sifake ingubo kwazi ukuthi umuntu wesimame ngenhloso yokukhohlisa, ngenhloso yokudidisa, ngenhloso yokwenza abantu bacabanga ukuthi umuntu wesimame. This is a way. So lento le, it had a homosexual agenda. It was a spirit of confusion. It was a spirit of homosexuality. Ihamba lapho nje lento ilapho. So uma athi lo myalo kaDeuteronomy 2 verse 5 ukhuluma ngalokho, okay, i-cross dressing, ukhuluma nge-transvestism, okay, hope ngisho kahle le gama lelo. Transvestite, umuntu wenza ibizwa nge-transvestite, ilento le amelene nayo. Enye application yesibili esingayifaka ile umthetho kaMose, ngoba uthini uma mangabe mina ngifakele leskipa le top le, bese ke ngiba ne discharge, le top isingcolile ngoba isemzimbeni wami. Uma manje senginikeza umuntu usami ukuthi ayigqoke, naye ke usengcolile ngenxa ukuthi ufake into esuka kumuntu obengcolile. That was the second application of it. Obviously application leyo ayisa apply and akusjeziso akusiqalekiso ngaloko ngokwesu kaNkulunkulu. But lokhu ke kusa-apply because ngesikhathi sethu ke lento ye-transvestism isakhona. We've seen it itabane, we've seen abantu amadoda agqokisa abantu besimame, okay? We've seen abantu besimame bagqokisa amadoda bafaka amabhruku, baggy jeans. Lana bazalwane, umuntu ubuka lo muntu wesimame lo, awazi ukuthi umuntu wesilisa noma umuntu wesimame ngokombuka. Asikhulumi ngomuntu wesimame ofake ibhruku sambona ukuthi umuntu wesimame, akukhulumi ngalokho. Futhi akukhulumi ngebhruku ngoba ibhruku lalingekho, yabo. Asikhulumi ngalento le. Ngiyazi ngiyafisa ukuthi siyafisa ukuthi kube kukhuluma ngalokho, but alikhulumi ngalokho. Okay, but it's apply because there's still abantu bayiphila le lifestyle abantu besilisa, certain homosexuals ayonke, ngoba khona amanye agqokisa kwamadoda, indoda nje igqokisa kwendoda ngezusho ukuthi isitabane, except the Holy Spirit revealed to you. Kodwa khona labo ke ababethi ke begqokile ke ubona ukuthi ayilona indoda izama ukuzenza umuntu wesimame. And even abantu besimame abazama ukuzenza amadoda ngokama hairstyle, bazama ukuzenza amadoda, bazama bathatha ama-hormones, bafuna ukukhulisa iy'ntshebe, abanye bazama ukukhipha amabele, noma bathatha ama-hormones ukusuppressa amabele, abanye bathatha ama-hormones ukuze bathole i-testosterone, lento yenza umuntu wesimisa, le hormone yenza umuntu wesilisa umuntu wesilisa, i-voice siyashintsha, usekhula inwele, umuntu ukhula intshebe nani. So that is the practical application of it. Alikhulumi ngebhruku. Le voice leli libhale 3,431 years ago, lalingekho ibhruku. From today leli voice libhale 3,400 years ago, lalingekho ibhruku bazalwane, ayikabi. Lalingekho. Libhale 1,400 years before Jesus, lalingekho ibhruku. Alikhulumi ngebhruku. Ingake impahla ayispecifyanga because leli verse lizohava a different application country to country. For example, uma singaya eScotland amadoda afaka iziketi abizwa ngama-kilts, okay, ngama-kilt, afaka iketi efika emadolweni, okay, right. So uma sithi ke umuntu, so eSouth Africa isketi kasasazi ukuthi ifake indoda, okay, kwenye izwe lifaka abantu besilisa. Even other countries, that's not the only country, akhona amanye amazwe futhi, ngisho nathi amaZulu efika bese ngafaka ibhruku, abelingekho ibhruku eSouth Africa. It's funny how silithathe salifaka into if ivangeli ifike singanayo, if ivangeli ifike singanalo ibhruku, kodwa sesithatha ibhruku sabese salifaka eBhayibhelini, libe ibhruku i-trouser ingekho eBhayibhelini. Yazi yahlekisa, yahlekisa musu ibhekisisa kahle. eScotland bafaka igate, so sizothini ke selapply kanjani ke manje ke? Uyabona ukuthi manje sekuqala uba nenkinga ke manje, ufuna ukushumayela ngalendlela wena uyiqonda ngayo, we not understanding. So alikhulumi ngebhruku le first leli, alikwazi ukukhuluma ngempahla ibingekho ngesikhathi leso, because then nalabantu abatshala lona abakwazi ukulapply mangabe likhuluma ngebhruku. Ngiyazi ngokwesintu ibhruku alithandeki, alibukeki, I understand. ngokwesiZulu, ngokwesiXhosa nganani, ngokwesikhaya alibukeki, alikhombisi ngokwesimakhaya, alikhombisi umuntu samohloniphayo nani. Ngiyakuzwa lokho, but that is Zulu, that is cultural, that is tribal, you understand, that is national maybe, if I can go that far. But akukho biblical.
So asingathatha ibrook silifake la silifake sifuna ukulifaka ngenkani alikho eBhayibhelini. Not to say ngithi abantu besimame bagqoke noma kanjani bagqoke baveze ama cleavage bahambe baveze bagqoke impahla. No, I can't demonize ibrook, because if I demonize ibrook kuzomela ngidemonize umtight le ufaka abantu besimame ngaphansi, because kuzomela sidefine ibrook li wrong ngoba lihlukanisa umlenze, or li wrong ngoba uligqoka abantu bakubona, noma li wrong ukuthi ugqokephi. Angazi masatholana yini. We have to ask those questions. Okay, so manje ke I have to so say mangithi ibrook li wrong, mina sothi umtitle wrong ngoba umtitle uhlukanisa umlenze, sothi ibrook, sothi tracksuit le ifake ingane esikoleni i wrong ngoba nayo ihlukanisa umlenze. Yonke into ibrook usasabuka ukuthi lihlala kanjani, because zonke iketi zi-right ngoba isiketi seBhayibhelini zonke iketi zi-right, noma ngabe sinjani si-right, amabrook onke wrong. Ngiyafisa ukucabanga kanjalo, but ke izwa lingivumeli ngicabanga kanjalo. If isithi ibrook li wrong nepijama lakho li wrong, nepijama lakho li wrong phela, ukuthi ulifake endlini, ngiyako ngibuze ekuqaleni ukuthi li wrong ngoba ibrook li wrong ngoba li ibrook, noma li wrong ngokuthi ulifake ekhaya abantu abakuboni, noma kuli wrong ukuthi kuli right ngoba ulifake ngaphansi wabe sofaka isiketi ngaphezulu yini. Yabo ukuthi lento esambule esingakwazi ukuthi si-apply-eke esinenkinga. Yabo sekumele manje bonke laba basemaphoyiseni ke bafaka amabrook bayeke bonke nje labo la msebenzini kufaka khona ibrook, khona iuniform ibrook, kumele bayeke bashiye ngoba bayona. That is not biblical. It may sound nice sayikhuluma, it may sound nice, but it's not biblical ngoba angese apply. eChina abantu bese bafaka amabrook bese ba overlap ngaphezulu. I really encourage indaba yok overlap, I encourage indaba yepitikoti, I encourage ukuthi nje ucleavage ungayivesi, cover up, cover i-waist area yakho, cover the waist area. That's ilento ivangeli ngishumayelayo ke lelo ke. Akodwa ngizothi ibrook liyisona anginavesi, hayi ngoba mhlambe ngiyacompromise, hayi cha, mina umuntu ongangikhombisa ivesi elikhuluma ngebrook lithi ibrook li wrong liyisona, kwakona elikumyana ukuthi ibrook liyisona, kwakona please I can give you 1,000 rand, ngizokunikeza 1,000, I'll give you 1,000 khombisa ivesi elithi ibrook li wrong. Otherwise mangekho wrong asikuhlulela abantu ngaleyo nto leyo. It's so sad yazi. Unkosikazi wami ebekhuluma nami amantombazana, amantombazana athi ayibona ngeza kwazi ukusindisa ngoba ukusindiswa kusho ukuthi uyeke ibrook. Now look at this, naba abantu bafuna ukusindiswa but manje bavinjwe lesifundiswa esingazange sihlolisiswe sebrook. Kuthiwa umuntu ocabanga ukuthi manje umuntu has usehlisa ilevel yemfundiso to ukuthi ukuyeka ibrook ngoba ibrook liyisona phela ngendlela ibandla libeke ngayo phela, some people ebandleni ukuthi ibrook liyisona without no biblical evidence, no sound, ngazange ngihlolisise iBhayibheli ukuthi ibrook li wrong, no biblical evidence mhlambe ke. So laba abathi umoya ongcwele ubayeke ibrook liyekeni if it was really umoya ongcwele. Mangabe abanye ngiyazi bathi umoya ongcwele kodwa unembeza wabo, so but it's fine. Umuntu umathi umoya ongcwele akaliyeka ibrook, then akaliyeka ibrook, but ke leyo nto leyo ke into yakho nomoya ongcwele akusona isifundiso leso ukuthi ke wonke umuntu sekuhlulela abantu ngebrook. Thi umuntu ofaka ibrook akasindiswanga, umuntu ofaka ibrook uyisona in you have no biblical evidence for that. Hayi kabi bafethu, ivesi nomlando, ivesi linomongo. Onke amavesi nale ekhuluma ngekhala ngamakhathi nakhona kunomlando nomongo, nakhona atoleke wrong. Hayi kabi bafethu, hayi kabi. Singaya kuvesi nalele Timothy oqala chapter 2 verse 9, umuntu lithini umuntu oswame le ekhuluma ngenwele kunomongo, and I've explained lo mongo before. Abafuna ukuzwa akade befuna ukuqonda okuvela ezweni, akade ke befuna ke ukuma entweni zabo ke bese ba twist ivesi ukuze lisho lento abafuna kulisho, bangawazi umongo, bangahlolanga umongo wevesi, bangahlolanga umlando wevesi. Ilabo abantu bazoshumayela into ke ezoduka engathi isabungcwele kanti akubona ubungcwele ama interpretation a tribal ne cultural, but they're not biblical. Lama verse lawo kunomongo. Mangabe uzocheck indaba yamacece, indaba yegolide, awayiqala kuGenesis unyuke nayo. Ngiyacela ungenza lokho nje angeke ufike kule conclusion errong. Uhlole ukuthi kuze kushiwo lokho bakwenze njani, ngobani, bekwenzakalani, uzoba right. Yeah, iloko nje bengifisa ukudlulisa nje. Ngibonke, I hope le video zisiza abaningi, abantu abaningi bazofunda bazokuthola ulwazi.
ya ubungcwele asikuphileni bafethu kodwa ubungcwele esiphilayo kube lobu sezweni. Asiyibuki ipornography ifana njengokhonza ubhali, you understand, asifebi tabane bu out, you understand. Angisho ukuthi abantu bagqoke noma kanjani, uzofuna ukuthi ngisho kanjalo okwakhe lokho ke ngazi angisho ukuthi abantu bagqoke noma kanjani, angiphinde abantu abagqoke ngendlela ehloniphekile, abantu abahloniphe babukeke, banga-expose imizimba yabo ngendlela wrong, abantu bangabe isikhubekiso, you understand. You can dress decently, ubufaka ibruku, you can overlap, you don't have to cover ibruku ezokubamba, just overlap, bukeka. And obviously umshadile kumele uthobele umthetho womyeni wakho, you understand. But ukuthi ngizothi ibruku li-demonic, hayi angikwazi, leli vangeli angikwazi ukulishumayela, leyo nto le angikwazi ukuyishumayela, akulona nevangeli futhi. Ivangeli alihlangene lutho nebruku, ya lihlangene ne-modesty, and modesty will differ place to place, okay. So ngiloko bengifisa ukuthi nje abazalwane, I hope understandile, sesi-understand umthetho usebenza kanjani, umthetho, moral law, civil law, ceremonial law, okay. So othi-ke ofuna mangabe umuntu ufuna ukuphila ngoDeuteronomy 22:5 athi khuluma ngebruku, athi akhuluma ngebruku naleyo makhathi so nakhona kumele ngichaze ukuthi bekukhonza abani, bekwenze njani, ini kanjani, akuyona lento le futhi not only amakhathi, even nokugunda imbungculo nako, yabo, nako kuyangena lapho, kuningi ongenayo lapho. But people, ngiyacela before sishuma le verse, bafundisi, baprofeti, enalabantu abalokhu bathola izambulo-ke, ngiyacela into uMongcwele athi awuyiyeke wena, utshele wena, ungabe usehlulela abantu ngayo uthi abantu abayiyeke nabo, usuronge lapho uketshile. Ngoba nami phela sothi ngesikhathi ngisindisa uJesu wathi ngiyeke e-university, ngiyeke ngabe ngihlala ekhaya, kumele ngishumayeleke. uJesu engihlangane nayo uthe ngiyeke e-university, lo nina onganiyekisanga e-university, uJesu onjani lo? Kanti uJesu utshele mina, it was a personal instruction, a personal dealing, ekhuluma nami, edila nami ngokubizo lami. Angazi masiyatholana yini. Ngiyabonga kakhulu. God bless you. Onombuzo sizolindela enzansi. Siyabonga. God bless you all.